Prvo pitanje, da li mogu ljudi stariji da dolaze, odnosno da li postoje ograničenja u godinama? Pa ne postoje. Navodno jedno vreme kao bila neka zamišljena crta na 45 godina, u suštini nas starijih od 45 ima koliko hoćete. Tako da odgovor je pitanje broj 2, koliko traju sezone. Tu nema pravila. Sezona može traje mesec dana, može traje 2 meseca, može traje 3 meseca, može traje 4, može traje 5, mogu da vas ostave 9. Evo sad recimo traže ljude u Valdezu da dođu ovde u Kodijak, ali da potpišu da ostaju do kraja novembra, znači faktički do zimske sezone. Ako su došli u junu, pa vidite koliko je to meseci. Znači, sve zavisi od destinacije gde vas pošalju. Pitanje broj 3, koliko može da se zaradi? E sad, zarada zavisi od ribe, tako? Zarada se kreće od nekog minimalca, to je od $1.500-600 na mesečnom nivou, a može doći čak i do 10.000 ako pričamo o tim nekim destinacijama u Bristol Bayu, kao što su neka Dillingham ili Wood River.